ini makun reye maka de dalam sedikit tak narampai iya komelo ki makun reye lolongang apalang umrah apa bahaya makuke kalau umrah tahatelo umrah jadi itu makun reye menyemelak dak komeki lolongang apalang umrah nah mau manipuro ki mendaftar na depa na dapi wattuna komelo ki lolongang apalang umrah ini makun reye na de na pake modal gampang mi pek bicarana lalang si dihat desa narampai makada nigi makun rai nigi baine milau pamulang okko lakin na konni mi apalanna itu pada ni ko pura menre umrah apalanna pada ni ko pura menre umrah ibu biasa mo ki milau konni ko laketa de panangka ai ilau lalu ni matu jadi itu botti makun rai jadi itu botti makun re botti parwe waddi lau umrah kali masih wani tapi ko botti lau ngajaran atau coba-coba itu di sila surat saya kupurin botti ngah apa ni tu tama ya memang nah matot tak makoto nene tak makoto apa magai madari usahakan ni paparpani berarti tak perlakukan ya madari angka arone koto maton na angka boleh nalia je pelo kami nama suli pelo agak sana pelo surya pelo marbor kami nama suli tapi kok maton nang kapole boy tak panalami itu ijo mi nalami tak dosa besi buku madari to angka makun re ko tomaton nang kapole boy kasi pagaba aga mi talima aga mi taline olengi ga nasupalakko una sunusongi ga bale oko gitu ka der makasing itu dama oko gitu ka maram kanje mak beni nene makor ko indo nang ka to nene na tapi ko maton nang kapole nape erumuto nang kalinga nang pamasul apa ni tapana ngke sirna setomatam mupuli bolamu babi patacek de yaling di tak 2 juta lisu aja usahakan ini papada pade selanjutnya suami pakaian istri istri pakaian suami aga betuangan nero si sampo ya siri tawe suami jangan cerita kekurangan istri ke orang lain istri jangan cerita kekurangan suami ke orang lain kecuali yang bisa memberi solusi apa madari angkaroni cerita kekurangan nabi ini nah cantik pojak nasa bene kunur ini nurding nasun makalundra pokok na boleh kamak jama itu romantis je na panala itu bitiku na pasa-pasa ina pamakilo-kilo iya boleh mak jama umatak ko tak panala bitiku na pasa-pasa na pamakilo-kilo salatullah salamullah bitina ipasa langi makado mana mina sustas bene ku pamaturas ya ha ajak ku cerita selanjutnya yang kata dari waktu cerita kekurangan laki na bae garata pajak nasa lakiku Muhammad Samsuddin polian nama kaiga de nang kana ceri ka cicammo pokoknya romantis ya maka kanjak mana mina sekon ni ikut tumatin si bawa pada nasa itu utut tuka lautator mengeru igare ajak ku cerita selanjutnya keuangan Muhammad Samsuddin keuangan kasih istri dia yang atur poliat tak aronewe alingi bene tak nalai nama atur ya pak zaman-zaman tu makun re bendahara apa mandari tu yang karone mana kalian nama misang isat na kulkas isat na pak bersang isat na lubui tanya urusanmu sebenarnya itu aronewe alingi bene mun alai nama atur tapi ini makun re bene harus toki mengerti ko yalingi di tatur ya pak angkat toma dari makun re yalingi di natur iman kemali ujajuk palamari dia kesilakin apa bawang dia aja usahakan ipap pada pade selanjutnya boleh kak pendra ceramah kemakutan pak ustaz boy pandan naka jinasot bene ustaz pak curiga tuh pak masa nasa ustaz lo kak galunge si lolo ko letuk na telepon nak kenruku nah kadang kamu aja nasa ko galunge mana nak kadang tongam mo gaje dewa tepo api dokol ko jolo mancai nasa pak ustaz matanganga mak dompe api dokol lo boleh pa jolo dompeku angka kana sangoku boleh nanak kak tika gaga nasapa kak bisa kada aga nasa ngelona tapi kanjak na tu pak makun repan nanakang kanjak na makun repan nanakang kapang angka bola maseta-setangang kapang angka bola maseta-setangang pendek na kutu pendek na makun repan nanakang kutu pokok na mak de mana itu punggawana jingi punggawana setange mitau itu setange aku makun repan nanakang ye mitau angka malapor pendek ke pak ustaz we dinas boleh pananakala de bene ko dak andri bawa ni anti mo koni seluruh yang hadir namoto mani hatu panana ka makure tapi perlu tu sayang
sayangi lali beneta andi, sayangi beneta magi na perlu saya makunre na sebab dua kelebihan makunre jadi perlu dari sayang na sebab iya tu makunre macam apa tu aja salah paham macam apa tu macam tu mak pemati aga maksudnya macam apa tu iya ko arawane makutu lau mak jama laki-laki malas pergi bekerja tapi kalau istrinya yang kasih semangat bene namo malengi semangat rajin itu lau mak jama iya maksudnya macam apa tu si balikan na tu si ko angka arawane tak pemecai bawang nagerak mak gerak na ciri anak na iya ko bene namo capu campai bene namo capu capui insyaallah paje mecai itu lah kaje iya na tu maksud na itu aro benewe perlu saya lada na sabab macam apa tu macam tu mak pemati angka makutan Pak Ustaz pura kama Pak Buting kedua ni keguguran anakku angka gerola Pak Ustaz supaya dia nak keguguran makunre dah ku gampang itu piku carana lalang isi dikit tak narampe kalau melo ki dia nak keguguran beneta piku carana komelo di makunre komelo ilo makajuma komelo ilo makajuma laketa ala ki wa ko cere ta palingin we jenne ada ta jenne ki palingin we jenne kupure mak jenne angka tu ca miti ko tujuna sadange angka tu ca miti ko tujuna sikue angka tu ca miti ko tujuna ingat iya naru yala ibacangi salawa ikapitu napa ibacangi nakte nakal kosar ikapitu napa ipinunga makun raya ya ko mak janggo itawe ko capa-capa na janggo nah ya ko janggo runcing ko janggo tak parah dia nulai ya perlu runcing kupuran ini no selesai yaro angka tu nasiasa ko cere yala icampurukan iwedio na makun raya barak kak yaro dia nak keguguran makun raya iya matu tu napa ki guru tak ya ku mapuasai na dia na madakah na sebab malai na bacangin na tay nakal kosan na panasupang okwe tiga ro na dia na madakah itu seluruh yang hadir komeloki dia na mata-mata laketa komeloki dia na kita laketa agai bacangi kalau mau ni berangkat pergi kerja cium tangannya baru bacakan apa dibaca salamun kaulam mir rabbir rahim. Kalau mau berangkat kerja, bacakan cium tangannya, bacakan salamun kaulam mir rabbir rahim. Tak apalah nih bu, dia betul apalah, kau dia betul apalah, ya matu kuli suka, tali HP tak terbukai, YouTube, napa tersapa ceramah Bugis Muhlis Samsudin. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Promosi sistase, agak bacana. Salamun kaulam mir rabbir rahim. Ko iya ti bacangi de nak kita saliwang namo menini gatok gode. Selanjutnya idi aronewe ajak tapune sipak mencung agar mencung madari itu angkarone elingi tempe milau tahu milau bale elingi bale milau kaju elingi kaju milau nasupalakko elingi nasupalakko milau saaping na 500 misaus torana silak iya aroni mapakewe ko angkalakai mapakewe kanjakna ya lirangi ko saloe napa talo yase tajangi nigi makun rai mani pitimunna iya na tu ciri-ciri makun rai pananakang magina mananana sebab maringang inabawa apalagi narik ko naggerak-gerak ilakin nala doraka tapi kumanan nak tuju mo ide to tu na marigaga na sebab napasomi tu kasih takko na sesubujur mapigau masasa ni manasu ni matarana ni masari ni mapeli naja mamanang jadi to tu na marigaga manenak makure ko nanak tuju mo apa angka yasa cerewet syar'i Nini to makunde mani picilakna Yen tu ciri-ciri makun reket di Nasubale ipalla dua panini ipalla tulia moyang riang Na angka midi nasubu koywana kasoro Nini to makun rema selapa pacilakna nama ka ompa Yen tu ciri-ciri makun reipak kojang sini lalo sini nali baso lalo baso nali some nali putu mala nali doria lalo doria nali manang tapi kau masa gini kata di tak boleh mungkin ya masa gini di tak boleh jadi mungkin kata di tak tuh ni gini gitu makun rei malampe bulu kelepan
Biar tu ciri-ciri makun rekutu magi wakada makutu na sebab namo alena de to na nule jampang ini onroto ni hawat tu kulau sing kama cerama angkat taroki okkumondrin na oto tare makada iya mana nama cantik pai mangjanda mani kuka pare-pare macar ngabutti dari mencawi butti makun re lalang ngetik gua cawo mo ko jolo mata bi kawan ni nasar matamu angkat tu biasa ibu bapak guru nak lo kumelo ku terima lunra andre sudah simulak kemu sapi tai posi ternyata posi sapui aga pale kuman nasu ni idi makunri mana suni aga gi nasu bepagi nandri dan lain sebagainya iko igaru-garu ni tabacannya ayat na Allah taala aga bacangi parauhu warehanun wajannatu naim iya tu ibacangi insyaallah tu lima lunra inandre laketa namo pura mandre isaliwang namo pura mandre warung isaliwang iya kondisi matingka lowo iya tu nasabak mage nampuji mitina sunah sutta age baca parauhu warehanun wajannatu naim selanjutnya ya kubuti paru tuh daripada itu lemeris gandeng mandre si timpo si dikaca nak kedua namo ipakai jamba miti si bang ko baru tapi komit ni ele sinno ko tang aso si cok dokan wani ang kapiri tak gapo terima panyo aja di napa aja matampu matui laki-laki jangan ki sampai memukul istri nasa guru tak siapa laki-laki yang memukul istri di wajahnya angkatna itu angkatna arone palepak-lepak angkatna arone biasa lepak ibenena masuli iti lainnya tapi hati karone angkat na arone palepak-lepak ina seguruta masuli iti lainnya katanya berakak berdoa itu matata besok-besok kalau kita sukses jangan pernah lupakan orang tua kita pak madarin kan anak sukses dan lupain itu matona ya silakan jabat tangan kayak baru peluk dia ya bagus begitu ya tunggu kameramen ya baku tukar kayak lagi ya iya itu pala itu bapak di sini teman tahu kata iya si teti darah tu tanah jadi yang si teti itu rumusan atau motor tak si teti susun itu tahu tu tahu bicu dia tu pala iya makanya jangan pernah lupakan orang tua kita iya tukaran ki lagi tukaran lagi ya aja nih di tas itu kerapa aja ya anak tanah ya tukaran ya peluk dan cium mereka iya sebab teman tak itu mau di